tse ke tshwa jwalo ke re a tshwantse le ne re bontshane letsatsi le letsatsi ne re a timing out ya ka le ne re bontshane nako ya fofa nako ya re emela mme diposo tse re etsang nne re la lo gotswa go be thata o ro ela aba ba le hlono lo motho wa gotswa eme e mongwe tla gotswa eme be o wile a sa khona o yena ka ba bapala ka bophelo ba hao boss ka ba bapala ka bophelo ba hao next o be ka ntle ka mona ntate ho thata ka ba bapala ka bophelo ba hao boss bophelo bo senya ka ntho tsenya bophelo bo senya ka ntho tse kananyana bo fele tu o hane ka wena ntle o ntso nahana fela hore tse ke di etsang batho ba nshebi mme ba lo shapa batswadi ba ka tsona yeo yona e dule e le teng eno ba lo betsa batswadi ba ka tsena tse ke di etsang batho ba thabele ka tloa batho ba bang boss batho ba thabele ka tloa batho ba bang jwale wena o ba fa monyetla wa hore jwale ba betse heno moo ana fela o motswadi so fitla o tse ngwana o ke letlakala le jwa ebile ba re letlakala ba batla e be a hantle ne empa ba fitisa molai ana fela motho a tla fela fitla bua ntwe kana o ntsa batla o fitisa molaetsa timing ja ela ka utla bohloko wa mpe ke feta le neng ka mona ka Mayfair a utshengwe ya ka wa mpontsha uthi entse phutha dipampira wa tseba da mane mfethu le lena re tla sekolo mona kaofela a uthe ya ka ke a chartered accountant kae tse dintsa di fametse kgolo a re mfethu wa tseba uthi re tlile re kena sekolo le jalo ka o mona tjena na sa phutha dipampiri hloe se mona ipotse lapeng kwana na banna pelo ka la utla bohloko ke re Bewa hae he ba mo betsa ka tsona jalo o tla o grade ni o apara ni aba ka re motho apara ni o apara ni o tata ni kana go ntse iputa dipampiri Mayfair hae ba fetwa e kho a re lokise no bola batswadi ba rona ka peka dipelo jo